ba tsoga wena e tla mo ne pa Stand by, we are going on air. Ya bo itele jalo metsotso ya gago e ka nna e dire metsotso e ka nna le robedi go tlogela jalo ura ya borataro ba ga e tsudimelang dumedisiwa le go amogela mo thulaganyo ya tsa metshameko GFM Sports Talk dumedisiwa jalo ke kodu ya ga Rorisa Matia station ke sa gago sa Garankuwa FM rona ka kwano re aga setšhaba re station se ile gore re tla bo go wena ka lekubulelo la 107.0 megahertz me re teng gape mo go https o kana ba garankuwafm.radio12345.com mo mafaratlhatlheng fa ile gore o batla go retsa jalo ka audio streaming o ka dira ka tselentse jalo le mo Facebook re teng ka letlakala la Rorisa Matia mme re kopana jalo le la botlhano kgwedi eno ya Seetebosigo a tlhola malatsi a ka nna le 27 ra e konosetsa ebile ra e boetsa kgwedi eno e le kgwedi ya basha e le kgwedi ya Seetebosigo ra e wetsa mo nako e sa fediseng pelo mme se nka bolelang sona ke gore ka kwano go tlile go nna monate between 6 and 7 o'clock re go bolelela gore o ka solofela mo thulaganyong ya rona tsatsi la gompieno re tlo bua jalo le ba Garankuwa Tennis Club re na le bona mo tsatsi la gompieno re tla bo rekete ka kgwedi ya basha jaaka re konosetsa re tswalla kgwedi ya basha re tlo go buisana le bone ka kwano ba Garankuwa Tennis Club ba eteletse go pele ke re Ernest Sefolo re na le basha ba rona ka kwano mo diphabusing kgaso tlo go bona monako e sa fediseng pelo mme re tlo go ya re tlhola jalo ka ko tsunami re tla be re keteka le mme ke agile pine wa setlhopha sa Garankuwa Leeds United o tla gopola gore setlhopha seo ke bafenyi ba liki ya Garankuwa Local Football Association mme setlhopha seo ba ya jalo kwa metshamekong ya di-play-off ile gore e tle go tshameka ka ko Lodiamo mme pegelo e ke fitlhetseng ke gore metshameko ya di-play-off ne tshwantse e simolole semmuso mo letsatsi la ka moso yana go na le matsapa fa le fale a dira gore metshameko eo e se ka ya simolola mme ya ba re e buseditswe ko morago ka ntlha ya mabaka a rileng go na le ka wana le leng go tswa ka go Hammanskraal Local Football Association yo latlhegetsweng ke botshelo jwa gagwe yaanong ba Tshwane Regional Football Association ba totobaditse fa ile gore metshameko ya di-play-off e tlile go busetswa jalo ko morago gonne e ne e tshwantse simolole semmuso mo letsatsing la kamoso Orbit College bafana ba Moswenko ba gorogile jano ka go the Betway Premiership ya na setlhopha seo mo maitsebeng a letsatsi la gompieno tlo go buisana jalo le khurutamaga ya lefapha la botaki setso metshameko ka ko Northwest ke bua jalo ka Tlhapi Virginia Tlhapi ke mengwe rona le re tlo go buisana le na mo maitsebeng a letsatsi la gompieno ke bua jalo ka ena Tlhapi Virginia Tlhapi go tswa jalo ka go lefapheng leo la botaki metshameko le setso e le lefapha la Northwest ke rata gape go ka leboga bobedi Funky O ga mmogo le Adelaide Mathebolo a tla ba kopana le bona gape mo letsatsing la mosupologo ka thulaganyo eo ya goroga o bolokegile re gona fa mo Garankuwa FM rona ka kwano re ra dira ka kwano re aga setšhaba go boleletse gore o ka tsena jalo wa re garankuwafm radio12345.com o tla bo retsa fela ka audio streaming kana wa tsena Facebook page ya Rorisa Matia ka gangwe fela tle bona le rona 107 megahertz o tla bona le rona gora gore re ka fa re tletse fa o batla go nna karolo ya station sa Garankuwa FM ga jana re go ba go beng fa re boafa re tlo go simolla puisano tsa rona maitseba tsa tsela gompieno le yana mme ke agile pene ke GFM Sports Talk ke nna Rorisa Matia dumela Garankuwa FM sa inile molawana o laolwang ke the Broadcasting Complaints Commission of South Africa ka mo tlase ga molawana guys you must
e tsamaile fela metsotso e le 13 go tlogela jalo ura ya gago ya borataro ba reditse bareetsi ba station sa Garankuwa FM ba reditse jalo GFM Sports Talk re tla fa la botlhano mongwe le mongwe 6 to 7 p.m. re gona fa ke a bona jalo borre makwase re aphane le na o tenka kwano mo maitsibeng a tsela gompieno borre sensei Soul Rapiri bo khotla Eric Mogapi monna wa dirang jalo tsa metshameko ko Mams FM le yena ona lorna mo maitsibeng a letsatsi la gompieno mo be ke fitile nona le motshameko ya boxing ne re le ka ko community hall ke tlatla go bolela ka ona fa re fitlhetse nako mme ga jana re fetola mawar bua jalo kgola dinao mme mo mogale rena le mme ke agile pene maitsho re tsa tshunera go dumedisa Mamkhize ke a dumedisa le nna ke mo Garankuwa FM ka mo se batho ya no right ra itumela kgaitsedi aka re gape ra go lebogisa congratulations sehlopha sa gago Garankuwa Leeds United le tswa jalo ka go tsunami le bafenyi ba ligi ya monongwaga ya ka kwano ya Galfa ke a swere fela gore le itumetse ke a leboga le nna thata a re itumetse le Garankuwa so ra leboga theko ya community le lona Garankuwa yeah me pine ga utlwa ga le sentle kgaitsedi ka ga kitso mo mmile mme fela wa tla o tla o kgao ga fa ntse re bua le wena fa o tla ntse o kgao ga fa le fale ga kitso o ka re setla sa monongwaga sa 2024-2025 se le tsamaetse ya le setlhopha sa Leeds United le thusitse ke gore le be le felletsa le fenya ligi ya monongwaga Mesite easy mo Samaria against Samaria to clarify the feeling but go lokisa dilo ka nako like admin to register the player ka nako ke bona gore thusitse thata and then le go focus on the game plans o ya go tsela se coach a se bolela yeah no go ntse jalo ga itsena ka ke bone bo metshamekong yotlhe le tshamekileng di diragaditse sentle go bo le fitla jalo ko maemong a leng go godimo mo metshamekong yotlhe e le kgonne go itshameka ya setlha seno ga ke itse dikgwetlho di ne di le fokae go iphitlhela mo leng mo teng tsatsi la gompieno re kopane le matsapa a ke re wa itse gore di-players nako nngwe like the game fee tse ba di nyatsa but rona as management le ba ntse thata gore ba tse di game go tsaya le game e ba inatsa gore game e nngwe mo rona ne le game e kgolo so le kopana le matsapa mo le mola na go mo di-players tse di bereka na go mo di tla lata ba tshetse go furu ke matsapa ne re kopana le ona but re ba re tsoetsa gore guys re khone bula desktop re dile re ipotsa for mo matho gore ligi e ya Garankuwa League yeah ne le khaila di ba ke monna 21 wins la tshameka makgetlo a le mabedi di draw la latlhegelwa gararo 65 points e le kgonneng go kwekwanya setlha seno ha o lebeletse setlha sa monongwaga se le fentseng league mepine o lebella le ditlhatse tsa go morago ka mokgone le tshameka ka teng o ka re pharologano nne le fokae no ke first season ya Garankuwa League so the classes se fitileng mo ke le under so no ke ne ke ikemetse mo ke le Garankuwa League so no go na phapang that is why before Thomas ke le meeting le bashimane ba ka le players so guys are in really Protean League first season re bobeng report well first season ke gopola gore re se 13 games without lose Neri se thata di so ke re mathomo re thomile ka admin like re thoma go Shobraheri yeah ya no ke nete mepine ya no go na le potso fa ya tlhagelela moretsi wa botsa gore a na setlhopha sa lona sa Garankuwa Leeds United a le na le dintlha tse di maleba a le ipakantse sentle gore Leeds United re ka e bona mo ngwageng o tlang ka ko Hollywood Bets Men's Regional League
re sa ipaakanya re nyaka go ba strong re batla gore like go ba determined re nyaka go roba re tsoso re sa nna taba tsa gore re fellamo re ye ko pele re ye ko ntsong ena and then re be team e na le matla thata ka se mo di-gameseng tsa rona re pushing more harder go feta ko ko elefeng ya rona ya botlhase. Yeah, no ka nnete mepine ga ke itse o no so o fitlhetse pegelo go tswa ko Tshwane Regional Football Association gore ba re metshameko wa di-play-off e emisitswe ga ke itse lona ne se le fitlhetse pegelo eo kana di a tswella metshameko ka moso awa e tswelle ne se ba re goletse correspondence gore go isitsa until further notice. Yeah. No, ga itsedi ka ne re le ro tlhole re utlwe fela gore le ntse le tsamaya ka tsela e ntseng jang ka go gareng kwa Leeds United mme ra re masego le katlego maitsho tsotlhe di tsamaye sentle ga le ya go metshamekong ya di-play-off pele re tsamaya pele ke go tlogela ga itsedi ka go tlhageletse pegelo fa empolela gore ga o sa le karolo ya executive committee gore ne itse ya nako ya ka thata wa bona so sa fila gore e ke concentrate mo teaming because of frenya kwa go ina le wa bona so ka mo le ka mo ya di meeting tsa executive ka mo ke admin ka mo harang bua league so impha challenge thata so ka fila gore ai rata ke tlogele e ke focus mo teaming. Oh yeah. Maitso re le bogetse na ka ga go maitsiwa gompieno tsotlhe a dinne mo go lona ga le tla bo le ya go metshamekong ya di-play-off ra leboga ke a leboga re ka se le disappoint le batho ba rautiwa community ya rautiwa re tlo bua le setheo halala ra leboga thank you ma ya o ne re buisana le nao ke agile pine wa ile gore ke modulasetilo wa setlhopha se le sa Garankuwa Leeds United ya ka kwana mo motseng wa Garankuwa setlhopha seo jaaka ko boleletse gore ba fentse metshameko eo ya league ya Garankuwa Local Football Association ya Promotional League mme gantse di go gape ke gore mo metshamekong ye mengwe ne tshameka ka ko Giant Stadium mo bekeng e fetile setlhopha se le sa Young Pirates go tswa ka ko Sedibeng ga mmogo le Mabopane JM go tswa ka kwano mo Tshwane ditlhopha tseo di tlhatlhoseditswe ka ko ABC Motsepe League mo setlheng se se fetileng o tla gopola gore setlhopha se le sa Opopo go tswa ka ko Safa Johannesburg go akaretsa le Easter's Rams go tswa gone ka kwano mo Tshwane ene le tlhopha tse le go di tlhatlhoseditswe ka ko mme mo setlheng seno setlhopha so sa Opopo ba rebilwe ke selepe sa magagane bona le setlhopha sa Highlands Park di boela jalo ka ko di-Regional League tsa bona tse ile gore ba dile go tshameka ko go tsona dikgang tse dingwe gape ke gore metshameko ya ABC Motsepe League ya di-play-off tsa bosetšhaba e ne e tshwanetse e ye ka ko Ekurhuleni ka ko lebaleng la Tsakane go fetlogile go simolola ka di-1 July go ya ka di-6 July metshameko eo e tla be le ka kwano mo Tshwane ya go simolola ka ko Giant Stadium mme metshameko ya seka Makgaolakgang ga mmogo le Makgaolakgang ba ile go e tshamekela ka ko Atteridgeville ka ko Lucas Masterpieces mo Ripe ke dikgang tse e le gore di tlhageletse fa go tla mo metshamekong ya kgwele ya dinao mme kganyele ya setlhopha sa RT Rovers go tswa ka ko Orchard se tshameka mo Acacia Local Football Association kgetse ya bona ke boleletse jalo ke re Wanda Modipa gore e santse e tsweletse kgetse eo mme go tlhalosiwa fa ile gore kgetse eo jaaka e santsane e rerisanwa ga isi ba totobatse gore ke setlhopha se se feng se se tlileng go emela jalo Acacia Local Football Association go go yona metshameko eo e le metshameko ya di-play-off tsa ka kwano mo Tshwane ya ditlhopha tsa di-LFA tse di tshamekang ka kwano mo Tshwane a re kgomowa fa re boa fa re na le jalo MEC wa Arts, Sports and Culture go tswa ka kwa Northwest Province. Okay, so we got a bit of time. He's winding down the time. We got here at 6:30, then we'll start from I'm sure we're going to start to have let's see, relax. Right. Are we ready? We must avoid them going first, these two ladies. No, don't worry. No, we're going to go there, unfortunately.
Mosongwe Boys ke nako ya Mosongwe Boys ga jaanong jana ke nako sa gorogile jalo khuduthamaga ya lefapha la botaki setso le metshameko ko Northwest re bua jalo ka me Virginia Tlhapi re bua jalo ka setlhopha sa Orbit College re dire jalo ka tsenentse jalo re ska senya nako me Tlhapi re tsa tshunera go dumedisa mo Garanku FM dumela ma ka ke dumedisa le baretsi ba Garanku FM ya ra itumela re bua lo yena o nyebile kgaitsedi aka o simolotse jalo ka di athletic comrades marathon o nontse di gatetse ko pele ga jaanong jana o buile ka kgwela dinao Orbit College ba ka ko Betway Premiership maikutlo re tumetse thata re le province ya Bokone Bophirima ke bona gore setlha se ratile thata fa bontsha gore province ya rona ke province ya di-champion no ka tota ile ke ne se ke tlogela go morago metshameko wa bolotloa go nne le ona le tshotse ka go le tshotse bontle fa e sala lona e simolotse yanong ga jaanong re bua jalo Orbit College ga ke itse setlhopha seo kgaitsedi aka jaaka o bua gore le itumetse thata ke boitumelo jo bontseng ja o ka botlhalosa ka mokgontseng jang ke a leboga ke itumetse ka gore setlhopha sa Orbit College se kgonne gore se ye ko PSL mo ile gore tla gopola gore la bofelo ga nne re na le setlhopha se se ko PSL e ne le ka nako ene ya basimane ba rona ba platinum yaanong re itumetse thata gore re gopotswe gape ebile basimane ba re dirile motlotlo ba re ba gape mo setlhoeng and re le government le baagi ba province ya rona ya kakaretso re ba itumeletse thata ebile o tla gopola le mo malobeng ga ba tshameka re ba file support-o ntse tota stadium ne se tletse le go bontsha gore batho ba province e kgale ba nyoretse motshameko wa mofutang no ke nnete me Tlhapi yaanong ga ke itse gore yaanong ka gore setlhopha yaanong sa go tshameka ko leaking ya tona ka kwano mo nageng ya Aforika Borwa ne se le nnile le dipuisano le setlhopha gore yaanong la go ba thusa ka mokgwa o ntseng jang go ya kwa pele gonne ke a itse mo malobeng le gonne go ba thusa ka matlole fa bana ba ipaakanyetsa metshameko wa bofelo ya league go na le mo le kgonne go tsentsha letsogo le lefapha yaanong kgetlong le ne gonne yaanong ba ka ko Betway Premiership league e tona mo Aforika Borwa ke tshegetso e feng ba tlile go e bona go tswa mo go lona ke a leboga mme ne se mo malobeng fela ga sale ba simolola ba tsena ba nna team re ntse re berekisana le bone yaka department ya art and culture yaanong mo malobeng ga ke bua le principal pele ba ga ba ka ba tshameka ka gonne ntse re bona gore ba go fitlhelela modimo na re popotse ra ke be ka dumelana le principal le coach gore go maleba gore o nna fa gatshe re dire plan ya gore re o dirisana yang le bona ebile re le province ra go ba thusa yang ke buile le mo premier wa province ena ke mo solofeditse gore mo nakong e sa fediseng pele ka gore e se gale ba tle ba tshwanela go gore ba ipaakanye re tla be re nna le dikopano le Obiti re bua gore yaanong ra go ba thusa yang ka gore ntse re tsweletse gona re ba thusa mare yaanong ba ile ko setlhoeng go tshwanela ke gore yaanong re nne fatshe ebile setse go na le ba ileng gore di-private sector se tse di tlile go nna ko office gore ba kopa gore re berekisane mmogo re kgone go ba thusa yaanong ga ke belaele sepe gore re tlo go thusana le bona ebile ga ba kitla ba sokola re le teng re le puso ya province ya Bokone Bophirima no ka tota la tshwanela gore le ba thuse mme Tlhapi yaanong jaaka o ka ile gore le tlo go ba thusa ka mokgwa le ba thusang ka gona ebile le ditheo tsa private le tsona di batla go tsenya letsogo ba tlile go nna le dipuisano le wena ke a solofela gore le ntlha ya bojanala yaanong re tla ungwela ko porofenseng ya Batswana thata re tlo go ungwela ke nagana gore yaanong tourism ya rona e tlo go gola go feta fa ka gore ga ba simolola yana ba tshameka o tla gopola gore di-economic spin-off tse be le teng mo provinceng ya rona ya Bokone Bophirima e tla be le tse go godimo go dira yana ga re direle fela batho ba sports le ba e leng gore ba mo di-businesseng ba tlo go benefita out of these games ga ba tla mo gae ba tla go tshameka ba tshameka le di-game tse di tona re na le tsholofelo e tona gore re tla be re godisa tourism ya rona mme ebile tla be re godisa gape le tourism ya rona mo Bokone Bophirima and re tlo netefatsa gore re ba fe support e maleba ebile re netefatsa gore
ga ba tswe mo PSL ba gole go feta mo ba leng mo teng gone yanong. ya no ke nnete Metlhapi yaanong ke a bona gore ne ba tshameka ka ko Olympia mme yaanong ga ke itse gore dipuisano tsa ba PSL ga ba tla ka ko ba bona lebala leo a ba tla rata lebala leo kana jang gonne ke a itse gore ga se lebala fela la Olympia le gore na le lona o na le mabala le mmalwa le ka go ba Fokeng go na le lebala ke a solofela gore jaaka le puso lo tlhalosa gore tla ba tshegetsa gongwe le gongwe go le gore ba ka batla go tshamekela gona puso lona e tla netefatsa gore tsotlhe di siame. Re tlo go dira yalo re na le di-stadium nyana tse di leng teng mme mo malobeng before e le bone ba obiti ba tshameka PSL ne ya tla le go stadium sa rona sa mpa batho ba re bolelela gore go na le mo e leng gore ga se comply mo teng ya go se tsoka ile gore Olympia Park le yone ga e comply sentle ke setse ke buile le masepala wa Rustenburg ebile le bone ba di-private ba ba maleba re tlo netefatsa gore re baakanya le di-facility tsa rona gore di nne mo seemong sa PSL yaanong tiro e re tla e berekisana botlhe re le baagi ba province ka gore go tlhokagala gore batho ba rona ba tlhoka metshameko ya mofutao. No ke nnete Metlhapi ga itse ka ne re ro tlhole fela re keteke lona le leka ko provinceng ya North West re utlwe fela gore tsa session di tsamaya jang ka ko fa go tla mo setlhopheng sa obiti ka ditiragatso tsa bona ra le lebogisa re solofela gore re mo nako e nyetlang maetsho fa re o batla ka kwano re le gareng ko FM re tlo fitlhela nako ya gore re buisane le wena. Ke leboga thata gore be le nne le dipuisano le nna mme nako le nako ga le mpatla ke tla bentse ke le teng ra gore tle re kgone re nne re tlotle re bue le tse e leng gore diphetogo di nna yang mo matshelong a batho ba rona. Ya no ka tota go ntse jalo ga itse ka re tlo nna ntse re wa gape go kantorong ya gago tlo dira letsatsi re tlo go tlhoka o tle ka kwano mo garankua jaaka e le gore ka go dikantorong kgolo tsa lona ka kono first ka gore tlo dira nako re tla romela taletswe e maleba ka nako gore re tle re bue metshameko setso le tsotlhe tse di amang jalo ma Afrika Borwa a province ya rona North West. Re a leboga. Ke lebogile thata le nne le bosigo bo monate. Thank you. O ne re buisana le nao ke Khuduthamaga ya lefapha la botaki setso metshameko ga mmogo le botsweretshi ka ko provinceng ya North West morago gore setlhopha seo sa Moswanko Boys ba diragatse sentle ne re solofetse gore re tla buisana le re Pugisho Makhoya tota ka ntlha ya tiragatso e ba diragaditse mme fela ka ntlha ya go ka nna thari le go ka motlhoka go nnile thari go tswa jalo go dikantorong tsa Obit College mme yaanong ra re mo nakong e tla re solofela gore re tla kgona go mo fitlhela ena re o ke bua jalo ka re Makhoya tota fa go tla mo metshamekong eo ya kgwele ya dinao ko boleletse gore re bua jalo le basha aya bonga Nqobo Mapholoba o teng ka kwano re nkosi le na teng ka o na le nna motsepe bo ka moso sello tlotlo sello ya ba o ra re ke motho le motho wa go ga bone ga mmogo le o nthatile Kavana ke ba emba rona maitsi ba tsa tsela gompieno. Oh, okay. Yeah, but okay. Okay, I'm going yeah, because more listening young feeling your name. No. Is it? No. No, he's the Czech Kotan. Hey, I made a mistake. I'll show you. Just feels so good. I should. I know more women. Okay, say No. This it was. I had to type it now. Oh, you did it now. Yeah. What does it have? Let's check. Let me double check. Commission of South Africa. Ka mo tase ga molawana ona re ikanya go neelana ka dikgang tse di nepagetseng ditshwaelo tse di sa tseeng He was not. Yeah, but you said so. We are kicking out. Everybody's here. And the Makhudu ra ba lebohisa monna Leeds United ra ba lebohisa. We are proud of them. Shapo, my coach, the award-winning coach. Commission of South Africa, box 412-365, take call 2024, contact Risa Fexia 011
Yeah, we'll be talking about that. We'll talk a lot about that. How about that? Jovic, Tsitsipas, Socials. Wena for Hokan 107.0. So he's gonna ask you most of the things that you've already played. Not too far back. Just this year, what you have played so far. What are we going to do next in the next? ga ke itse o na le nna ke re go motlele ka kwano ga ke itse gore o motsepe o ke motsepe wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns kana ke motsepe fela ka sefane go na le bo tlotlosello ka kwano o nthatile Qavana le ke amogetswe le ena o teng ka kwano. Ladies and gentlemen, good evening. Let's start this side. Dumela. Yeah, come closer to the mic. Come closer to the mic. Let's get some mic. We are here to talk. We are here to engage. Dumela. Le kae? No, re teng. Ke bua le bo mang ke bo mang ba baleng ka kwano. I mean, it's Youth Month. This is your month. Talk to us. Talk to the listeners. Ke nna o nthatile Qavana. Nna ke nna ke amohetse Motsepe. Yeah. And ke nna Tlotlosello. Oh, Tlotlosello. Oh, Qavana. Qavana. Motsepe. Oh, Motsepe. Oh, ko wena wa go Mamelodi Sundowns. Okay, and then we have young boys this side as well. Introduce yourself, guys. Yeah. Yeah. Oh, wena Mapolo. Uyakhuluma baba isiZulu? Oh, okay. Now that's good. That is follow. Good evening as well, my brother. Dumelang abutirori Le kae? re dumedise bareetsi ba rona go gae le lona ka kwano re le boga go menagane re le ba Garankuwa Tennis Club re gompieno re tlise the best of the best. Yeah. Bositswe re ba rona ba motshameko wa Sephailane ba ba re itseng sentle ba tla re the Bomb Squad. Yeah. Bona ba re nang le bona gompieno go kwa. Oh yeah. Ra le boga Gore go bitsa the Bomb Squad re sefol. sentle fela fa re fitileng teng awa ha hona o ka ema mpele ga rona. Oh yeah. O le ba gore wa cha mokhukhu wa sala masengele molora ne. Yeah. No, that's good, guys. As we've already explained gore le bo maina alona, let's first start the inspiration ya go tshameka Sephailane tennis. It's go kae? Na inspiration aga etla from malomaka o moholo. Yeah. Na dala tennis and ke nong rutileng and yeah. Le neighbor ya ka le na dala tennis, so that inspired me. So na inspiration ya ga itlheletse mo setšhabeng se la gore tennis ne sa ratiwe, so I tweet it as an inspiration ya gore ke dlale ke hudise ke itlise mo South Africa ba khone bona. Yeah. Ka bophara.
And now my main objective was to lose weight. But then as I played tennis, I found it exciting and I enjoyed it in the process. I want to ask you how much were you weighing then? But how much are you weighing now? Now I'm weighing 56. Oh, 56. Also, the target. It was not a target, but then I'm slowly getting there. Okay. Young boys, babungos, cool manati baba. Why tennis? Tennis na kusanya kwa idlala ke bone ka abutacho mnyaka lutho la hae ke tiyo ke bone ka abutahala. Na tennis ke idlalisitse ka buta ka na we ke lo munyane ke mmona tsena go hae ya di medal. Ka ne ke nga challenge. Oh, the Motsepe boys ne le batla o le bona gore mang o phalama. Yeah. Mapolo. Like a tournament of stadium. Yeah. Then go na tennis, mo spaces isinyana. Mo na needed ball. Then go join tennis. Namona wena Mapolo, but now I know you from football, man. I've seen you go lebaleng football. O kante hole mo you are a tennis player. Now that's good. And I mean that is follow your players but like kwano we leng hore there are quite a number of tournaments leng hore di teng ka kwano across Gauteng, and then some of them also took part go di tournament tseo ha go re fefela le morago la gore fa e sale nna la re buisana na kwela go fitla mo tsatsi la gompieno le tsamaya go kae go diragalang ga jana. Abutrori go le gontsi fa re ka buang ka teng, but ke tlatla ke ano go la sentle for bareetsi, but ke re tla bua ka tse malwanyana tse re fetseng go tshanuka mo go tsona malobanyana fa ka di 8 tsa June re tshanuka Lacoste Development Foundation tournament. That is one of them, and re na le Gauteng League e leng gore tlo simolla mo di kgwedi tse di tlang, le Tshwane Development League ke nngwe ya metshameko e ntse ba tshanuka mo go yona batshameki ba rona ba ntse ba ipakanya go le thata. Ke ba tsenetse ka motlase ga dikatiso tse di tseneletseng tse leng gore ga ke ba letlelele ba mphenyoge thata mo go tsona. Yeah, but ha re bua ka yone league e buang ka yona re se follow ya Tshwane. I mean the league that you are referring to ha ne sa tshwana ka be simoletse ga re bua yana. The Tshwane Development League yone simolotse. Yeah, and then the Gauteng one, it should have started, but go ile le matsapa ka this funding le di finance go tswa ka mo Gauteng Provincial Sports Department of Arts and Culture. Yeah. So ba re file sebakanyana gore ka simolla mo kgwedi e tlang. Oh yeah, kgwedi e tlang. But ele gore kgwedi ya May fitile hana re mo June gore gore ka July ona le assurance ya gore ya go simolla. Definitely. Okay. La go tshameka go kae re totobaletse gape? Yo tshamekela mo Tshwane go Groenkloof Tennis Club. Oh. Na re mo Tshwane ke yone mabala Groenkloof go na le gore a suitable for tennis across Tshwane ka kakaretso kana gona la mang gape but lona le sweditse gore la go tshameka go Groenkloof. Mabala ona teng ke la mabedi a re gore go le gontsi ba dirisi. Le leng la ona ke University of Pretoria Tennis Stadium ke yone ba e dirisang. Hele gore ba tshameki ke ba bantsi, then ba isutisetsa engwe go Groenkloof Tennis Club. Groenkloof Tennis Club sentle ke go the headquarters tsa tennis mo Tshwane di leng go teng. Oh yeah. So the Tshwane Development League e tshwantse simolle ke a itse o na le Soshanguve ya ntate Mvalo, Hamaskarala ke a itse ke a Awisimpho Makhoba, Atteridgeville, Sosville ke mang akashia ke maleng ka ko Mamelodi. Right. Mamelodi we have Impilo ba ipitsa Impilo Tennis, but ke Mamelodi Tennis Club. Ka fatla sa ha ketelo pele ya re Ashley Sibanyoni, then re na le Atteridgeville Sosville Tennis Association e leng gore ya tella pele ke Wandisa Giana, then re na le Acacia Pro Active Tennis Club e leng gore ya tella ke Caroline Skosana. Then re na le rona ko kwano Garankuwa Tennis Club o leng gore ya tella pele ke Coach Ernest Sefolo fa. Yeah, yes. All right. O ke tsona tse di le 60 fela tse le gore they are registered mo Tshwane or tse leng gore di qualify go tshameka the league ya Tshwane. Right. Ke tlhalose go le gonya ka the league. The league ke a development league. Ke league e leng gore e diretse gore e tlise kereng
go akaretsa go rotloetsa batshameki go tswa mo mafelong a batho ba bantsho ba borona motho o tla le bitsa a re di-township e diretswe gore e le go godisa motshameko wa sephailane ko metseng e le me-6 e farologaneng eo mo Tshwane. Oh yeah, no, ya utlwagala. Guys, are we in the La Costa Foundation trials? Give us your experience ka mokgwe e tsamaileng ka teng. I know only from the 6 of you, only 3 also made it through to the next stage. But Mapoloba, let's start with you, Mvanagiti, the La Costa trials. La Costa lolo monate. Ntlagare nka dlala tennis ka bontsi. Yeah, Motsepe? La Costa ena ne le tournament e sharp mara obviously di player tse di ne di nka se etse easy for ino le rena re kgone qualify gore e sponsor. How they didn't make it easy for you gore le kgone qualify? What was difficult? No salary tlantse ba practice etsa tournament. Nentse ba yang go itse. Yeah, babunkosi asikhulume baba. The La Costa? La Costa trials was very great and hard for qualifying to the next stage, na? O tshamekile le bomang? Do you know your opponents tse no tshameka le tsona on the day? Or you don't remember any of them? Yeah. From Utswako, do you know the tennis club at Tswanko? Oh, kwa Impilo. Oh, utsamikile lena. And then what was the experience? Why are you really difficult to uska win? Kadi shefiten na di galang kazo. That is for ba tlhalosa nkosi wa tlhalosa fa hore the challenge against the player ya Impilo, it was difficult. Why was it difficult? I guess especially age group e ba le mo go yona ena ayabonga Ngcobo le Sibonisiwe Nkosi. They are in the under 12 boys division. Ma mo harha palo yotlhe ne ba le basimane ba le 50. So era gore and it's a knockout tournament. So era gore ha ka fenya o ya ko pele. Ha ka jiwa o tswile yana. So no go le thata mo go bona gore ba ka phunyela. Ma ikemiso magolo a me ka bona ne ke lekile gore ne ke ratile gore ba felle at least in the top 10. But ne go setse go le thata ka ntlha gore batshameki ba tswang ko mafelong a o dikarolong tse ding ne re sa lekane ka dipalopalo o kra Impilo at least basimane ba le 12, Mamelodi at least 10, and then Hammanskraal at least 20. So ne ba le ka motla sa kgatelelo. Oh yeah. So but the preparation going to the La Costa trials from your side ne dile up to standard? Ne re la up to standard ya ga ke tlhalositse ko pele kwa le kere ha ke ba letlele ba mphenyege fela. Itse re le ka motla sa dikatiso tsa matsatsi a le supa ba tsena 7 days in 7 days out. Yeah. Guys, you guys are the senior, I'll call you the senior players. I mean, you were one of the people by Longhore, you know, you made it through as well ko the La Costa tournament. Just give us your experience how the tournament or the trials come konile ka teng. It was a very tough competition because Kopala Kedetele Mbali, I think Mbali Rom. Yeah, it was tough. But I'm glad Horeke make to the La Costa La Costa thingy. So yeah, it was very tough. Yeah. Guys, the experience? It was exciting, of course, but then, as she has said, it was difficult. It was very tough. We found very strong opponents, and yeah. But I'm glad that we did make it through. As for me, I wasn't able to go to the tournament of the age group. So the way I heard it, it was a nice tournament for them. At least they were able to enjoy themselves. The support go high in the young in terms of the sport to Celeste Hameka. My family is very supportive because of sport. They make sure
I'm happy, I'm training, and Gawina as well, go the matching. And Hobamo Tennis Club, it actually helped me improve my tennis skills. So yes, very supportive. How's that tennis? What do you also do? Kabal. Oh, which grade? Grade 11. Oh, grade 11. When I was maths and science, yeah, no, I want to go to maths and science. Sorry, not saying geography, maths literacy. Guys, how's the support also go high? Na support the sharp welcome ko ntati la bolela le ba high ba ona ka mkho le ka motho go betse ke la tutsi ka 1 minute ba ntsosa ba awa hu wa tennis so is a good courage from Batwa. Yeah, Kaitsireka? My family is very supportive as well. Not only emotionally but financially as well, and they go all out for my tournaments and they make sure I'm happy while playing tennis. Yeah, good lo tlhalosa gore o nona le issue ya weight, but ke batla go ya gape go yona to say I agree in the townships re na le go nna le lack of the facility, lack of other sporting codes, but ke a bona gore o ile go tennising, and then there's also maybe netball for wena as an option. Have you been that side before? I have played netball before, but then I left it. I only played netball because my sister was playing netball. So, but then I found my love was in playing tennis, so that's why I left netball. Who's your favorite tennis player? Alcaraz, Carlos Alcaraz. Oh, because I know batho ba tla mo tshware ke tshameka tennis. A itse le go tennis mo na le bontate mo se wena o tsamaya le mang? Na tsamaya le Jannik Sinner. Oh, nna le tsamaya le ba ka bana Le Coco Gauff. Oh yeah, no, it makes sense. No, it makes sense. I agree. She recently won. I think she recently won. Guys, the thing goes, when I'm Uman, what's your nickname here? You go tennising? Djokovic. Oh, Novak. Okay, why? Ke rata ka mokgwa a ralokang le ka mokgwa Batambolo. Oh yeah. Mara Musuri, hi Loro Bobita Djokovic, and you were playing against another player wako Mamelodi during the La Costa trials. Harry Djokovic, we should be talking about you, who you were one of the successful players. Or the mistake is there, yeah, no, I understand them fanagit. Yeah? Tennis player, favorite? Favorite tennis player is Sim. Oh, your next scene, huh? Oh, yeah, no. I agree, it's a bloodline, yeah. Yeah, well, I'm a polo. My tennis player is Tsitsipas. Oh, no, at least you went a bit different from others. Are you sure, Kiana Tsitsipas? No, that's full. I'm not happy. I'm not happy about your players. There's one thing I'm not happy about. Okay. As much as they express but South Africa, especially the ladies, because I know Renale Kotatso, but nobody said Kotatso Munjane. Yeah. I'm not happy about that. Yeah. That is full. Yeah. So I'm going forward. Encourage they must also bring it home. Definitely. Yeah. Definitely. The Gauteng North Tennis Juniors squad, and that is full. They made it through. That's correct. Refilwe Chunu ki Gauteng North Tennis Association mo ngwageng ono. Yeah. Ba kopa batshameki ba le 10 for development. Ya ga ke tlhalositse development ya ga ke mafelo a ne ka biditse ko pele kwa le ko mathong. Correct. Right. So most tlhopheng sa rona re khonne go tlhopha Ayabonga Ngcobo, Tsitsipas ka mkhore mitsi ka mo gae le Sibonisiwe Nkosi mitsi ka Djokovic ka mo gae. Right. Re tlhophile bona ba le babedi gore ebe bona ba tla emelang garang kwa tennis club mo Gauteng North Junior Squad. Yeah. So this junior squad ke setlhopha sa bana ba fetang 50 ba ikatisa ko Gauteng North ko Groenkloof la matlhatso o mong lo mong between 8:30 and 11:30. Yeah. And then ka moso re na le Tshwane
Tennis Development League Yeah. e leng gore o tshanuka mo go yona go tshanuka o na le nna motsepe gona yana o ipitsa Yannick Sinner mare o katisong o ipitsa Rafael Nadal yana a re no ka o nne Rafael Nadal o tlogetse ke tlhoko kra motshameki o leng gore ke tla ipitsa ka ena go tshanuka Tlotlo Sello le ke amogetse motsepe le Auspontadile Qavala. Okay. Ke a bona gore o nna specific ka maina o ke gone ntlha ya gore batshameki ba tlhophileng ke bona ba ile gore ba qualify go ya ka go or le ka mogwe wena o tlhalosang ke ba ile gore ba na le se motho a ka re gape se bitsa gore ke bokgoni ba go ka yo tshameka ke nnete ke bona ba nang le bokgoni ba go ka ile go tshameka ka moso yaanong re se follow fa re tswa fa because re nna mo garankua re tswa fa re ya groentlofu ke a e bona go tlhokega madi re se follow re dira yang right so part of the development gore kre thuso ngwagono ba kreile thuso go tswa mo Curo re na le a memorandum of understanding magareng ga Tshwane Tennis Development le Curo Hazeldean ya go ya Pretoria East ya so ba batla go tsena ka mogare ga development go tlisa sponsorship sa di facility gore go dirisiwe di facility tsa bona re tshameke league go lefelo la bona le di sports sponsorship ke yona thuso ba tlo itlisang ka mogare ga Tshwane Tennis Development so ka moso ro tshamekela go Curo Hazeldean ke go tlebere le go teng le balance yang sports o le school Untatil? Yeah, time management, yeah. We ira so. I ka se ke time you must explain or tlhalosetse gore ha re bua ka time management re bua ka eng o ira yang the night before ke plan my day so ke plan gore go ira di homework or go balaneng and I make sure gore ke na le nako for tennis and then even if it means tshantse ke tse nepe before ke bala because ke tla be ke lapile from tennis yeah but ke make sure ka bala and then I also have time go ilo dlala yeah nata motsepe wena go grade mang papa le nna gona mo grade 11 oh le grade 11 okay ya no ena ka mo khwa itlhalosa ke is it the same mo go wena le nna yona ga fela bega o go streaming se sefeng oh the chemistry the physics okay I do got the balancing I get separate your response it at tshwana le ya bona now honestly tennis interests our concentration for manager nako yaka it comes easy because of tennis basically and also because naturally I'm gifted, I'm a genius. So Ibuka, yes, I give it time, but I also dedicate more time to tennis. You are also streaming some maths and science? No. Nagieta commerce. Oh, we're at commerce. Oh, when our economics, business, management, and you are good with numbers as well. Yes. 12 times 3? Oh, okay. I read to hell. I read to hell. I read to hell. Babungos, go grade man papa? 6. Go grade 6. O wena kana le ba di natural science ne? Na kana kwa rena le ba di di NS Tech le di yeah. Oh, we the social science ne? Okay. Go grade 6. Who's your favorite teacher? You enjoy the subject. Maybe you can say no, we enjoy a subject. They are English. Oh, we really Kavala, Kaja Taparova. Oh. Level 6. Yanong hekitswa after school. Ke thoma di homework. Ke tlole ho dlala, ke ile bala after ke fetso bala. Ke lebelle nako ke tennis.
Okay, no, that's great. That is follow kutlo gore you ensure gore ga ba tswe mo diatleng tsa gago ka mokgwa we tlhalositseng ka teng earlier on. But I wanna go back to the same question to say this group ke ba le baleng mo adolescent stage. So how do you then manage gore despite gore ba mo staging se o khona go ba calm down and make sure gore ba concentrate? O tlhalositse gore tennis mo thusa in terms of concentration, but also go na di factors, external factors tsa adolescent ba simane ba setsana, yeah, social media as well. Yeah, ke nnete eo abutrori. Se sengwe se se thusang ke gore go nne le kamano e tseneletseng magareng ga motshanuki le kwa lapeng le nna ke le mokwatlisi. Ka tsela eo re le ba babedi ko tennis ba ibitsa triangle structure. So motshanuki go dimo ka mo letlhakoreng la molema ke batsadi, ka mo letlhakoreng la mojele ke mokwatlisi. Re khatlhameletsa rotlhe go isa motshanuki go dimo. Ko ntle ga tirisano mmogo eo kwa gae le nna ke le mokwatlisi ro felletsa re latlhegetswe ke motshanuki. Yanong ke no leboga ke monokeng e batsadi ba bona ba ba fang yona. Maikemisetso a bona le batshameki ene le lerato le bana le lona for motshameko wa sephailane. Ke yone e dirang gore go nne le kamano e re nang le yona magareng ga batshameki ba botlhe ba lena. Mme se ke tla se buang ka bona ba le ba bagolo ke ra Austlotlo Abutkia le Ausonthapi. Lerato la bona la motshameko la itshupa ka maikemisetso a bona ga ba lofe go le gontsi ba phela ba le teng ba mona kong ba gatela pele le tennis ya bona. Yeah, molaetsa bofelo resfolo ke go ibusetsa go bona yanong ka gore ra itswalla a ke itse molaetsa bofelo ke eng se o ka batlang re kwalle ka sona go ga go nne ra konisetsa ra itswa. Ke leboga bareetsi go radima ditsebe le nako e ba re fileng yona mo sebakeng seno. Re lebogelo wena Butrori go bitsa kokwano go tlo garela kgwedi ya basha re le ba garang kwa tennis club. Ke bona setlhopha sa rona the bomb squad ya rona shi the A team ashi ke yona e mongwe a ka re no ga gona tennis mo gae e teng re utlwile ba buile ba itlhalositse ke itlhalositse le nna se se tlhokagalang ke gore bareetsi ba ratumele ba tlo re bona go garamkuwa Western Grounds Zone 1 ke gore leng go teng. Yeah, le ikatiso ya lona e simolana ko maresfolo. Dikatiso tsa rona di simolla tsatsi le letsatsi mme ka moso gare yo. Yeah, no, 100%. Ba tla re fitlhella go fitlhella mosupologo go fitlhella la tshipi 4 o'clock until 5:30 ke mo re leng go teng. Oh, 4 o'clock until 5:30. E re ke booste ko ba sha ba rona a re simolle khaitseriaka your message wa youth but what's your message, your last message ha re tswalla the conversation? My last message ke hore you need, as youth, we need to stay active. At least something outside of school, just to socialize and to have connections with other people. As for now, youth there's a lot of activities out there, sports such as tennis, where you can also enjoy yourselves. So I encourage you. They must wake up. Titi, let's go. I would advise them to be active in sports as it is a way of socializing and interacting with the world. And happy it over to not going off the right path. Yeah. So I encourage them to be more active. Luna, guys, are you on social media? Yes. I don't like social media. Titi, you are not answering the question. Are you on social media? Yes, which one? Yes, I only use WhatsApp. Oh, only on WhatsApp. I know WhatsApp. I know the distraction. It's in two channel. That them say, "Umo social media, pap." Social media. TikTok, Instagram. Oh, okay. Now let's turn drip go Instagram, okay. Untati. Like my Instagram, the TikTok. Okay. At @Ntati_Vana. Yeah, I knew it. Tama 2000 nale. Yeah, and sometimes I kwadi ka untati le ka mokgwa kwala o kra kwala ona le e kiri tlhaka tsintsi. Guys, Alona, you are still young. Surely nkosi you are not on social media, ne? Wena o itshamekela tennis, dibuka tsa hao o fella mo.
Ntate Motsepe wena o teng mo social media papa? No, because o go grade 8. I mean grade 8 lone it's a tricky age and face. Mama ahana in mo social media. Wena no batla nna mo kae papa? No batla TikTok o lwena? Oh, batla dira di challenge tsa okay, now it's fine. Mapholo u khona ku social media baba? Une WhatsApp? Facebook? Okay. So now it's only tennis, books and home and friends playing. Yes. Yeah, no, that's good. That is full. Re lebogetse nako khonne le batshameki ba ga gore solo fela gore tsotlhe di tla tsama sentle ka mo so o le simolla ka go cure gerera ke nnete fa yeah le simolla go cure Hazeldine no ke it but ntate solo ha le fitla kwa you don't get intimidated especially high low le fitla kwa and then you find out gore we also have players of a certain color ba ileng gore le bona ba teng and you find out maybe ba tshwere equipment e leng gore it's more superior than eletlang ka yona ke nnete kana go engwe ina lo ba tshwenya so seo ba tshameki ba rona bogolo tota he re tsena ka mogara di tournament o fitlhella motshameki ya rona a sna confidence e le go tlase a sna go itshepa ga gae me se leng gore se tlo fenyisa motshameki wa rona ke he ba tsena mo tennis court after tshanuka lena di bolo di le pedi tse tharo wa ipontsha ya nong ka ha wina di point a wina game a wina set morao ga fao wa fenya wa bua wa re bolella coach ne ke motshaba o la mara ke khonno go bona gore di safe tsaka di kotsi mo go ena gona fa go ngwana o thoma go disa confidence ya ga ya nong sente yeah no re lebogile garanko wa tennis club ene le re NS follow le batshameki ba gagwe ba ile gore rena le bona mo maitsi ba le tsela gompieno nna re kono setsa kgwedi ya basha thulaganyo ya kgwedi ya basha ene le ya bofelo le tsatsi la gompieno le garanko wa tennis club ka moso ba ka go Cure Hazeldine go ile gore go nna le metshameko gone ka go thulaganyo e fella fa re kopana mo na kwetla thank you